Салом алейкум, бародарон ва хоҳарони азиз ба канали Einfaches Deutsch. Мавзӯи имрӯзаи мо пешояндҳо дар падежи генитив мебошанд. Бо генитив пешояндҳои зерин истифода бурда мешаванд. Wegen аз сабаби ё аз пушти wegen der Krankheit ist zu Hause geblieben. Аз сабаби беморӣ ӯ дар хона монд. Пешоянди навбатӣ штат ё anstatt ба ҷои бар ивази kauft einen Wagen statt des Hauses, яъне ба ҷои хона ӯ мошин харид. Während дар муддати дар давоми Während der Reise sind wir auf die Sehenswürdigkeiten fotografiert, яъне ҳангоми саёҳат мо зиёдтар одатан бобро яъне сурат гирифтем. Trotz бо вуҷуди сарфи назар аз Sie gingen trotz des Regens spazieren, яъне ба борон нигоҳ накарда онҳо сайругашт карданд. Außerhalb берун аз Außerhalb der Uni darf man rauchen. Берун аз донишгоҳ иҷозат ҳаст ки сигор кашанд. Innerhalb дар давоми дар даруни Innerhalb eines Jahres hat Susanne sehr gut Deutsch gelernt. яъне дар давоми як сол Сузанна олмониро хеле хуб омӯхт. Innerhalb Таҷикистans darf man nur mit Somoni bezahlen. яъне дар даруни Тоҷикистон иҷозат аст танҳо бо сомонӣ пардохт кард. Aufgrund аз ё аз сабаби Aufgrund des starken Regens muss der Ausflug abgesagt werden. яъне аз сабаби борони сахт ҳамон экскурсия ба таъхир гузошта шавад. Infolge дар натиҷа тарҷума мешавад. Die Gletscher in Pamir tauen infolge der Klimaerwärmung nach und nach auf. яъне дар натиҷаи ивазшавии обу ҳаво пиряхҳои Помир об шуда истодаанд. Умедворам мавзӯи имрӯза ба шумо фаҳмо буд. Хонаободу тансиҳат бимонед. Чус!